Jaz sem danes tako, kar v Münchnu, v bistvu v Olympic parku. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Evo mene spet. Jaz grem danes en ful poseben dogodek in sicer na mednarodno predstavitev Huawei Mate 10. To je Huawei najboljši telefon. Let's go! Hvala, Krančani. Idemo sinot, pa to ne vredi. Ne, ne pridemo. Prid, Sržan, prid! Stegen na 8 metrov to. Smo! Evo, Zdaj je video. Tako no, jaz sem danes tako, kar v Münchnu, v bistvu v Olympic parku, kjer bo na olimpijski način Huawei predstavil Slegor, Mate 10, to je njihov flagship. Sržan, je bilo v redu? Je bilo v redu? Let's go! Med prvim na svetu držim tale telefon v roke in moram reči, da sem navdušen. V bistvu dizajn, ki ga je Huawei za Mate 10 pripravil, je cool. Imam ful stvari še za povedati, pa ki bom enemu review naknadno. Mi danes ne bomo tako malenkostni, zato bomo v bistvu čisto zares. Ja, bomo v bistvu v najbolj znani münchenški pivanci nekaj popili pa pojedli kakšno klobaso, a ne? Kaj boš, klobaso? Stari, mislim na takarju, veš, da bomo rekli malo mešano na žaru, razumeli. Tako navdušen fotograf pri delu. Banja Luka. Banja Luka. Pozna? Oh, really? Is so good for Serbia. Isolation, I don't want to. Not an elementary, I'm standing around in the desert of joy. Baby, now I get another toy, and everything will happen. Anyone there? And now everybody, come on! I wonder how, I wonder why. Just a little on the blue sky. Evo, na poti domov iz Münchna smo se ustavili pa tukaj. Königssee. Kjer bomo šli na tako luštno turico z ladjico, pogledati neko cerkev, to njihovo prekrasno, da se kakšne barve. Kuža.